Okay, I was after MR.IBU akwa ba Opatafuor TV. And also over subscribe to TV way Opatafuor TV. One subscribe to. Ye video no so to amon share. I was after na if you that 13th December. Afene nya banawie ya anesa. Na and some the dorso. And some the dorso say you want some bisa o. Nyame ya adom nyame difo asase no na nsia. Prophet Opatafuor yetumi atwe no. Awura no ankasa ni studio kase mu a. Prophet Opatafuor ya mu akwa aba nyame difo. Meje so. Difo Opatafuor. Nyame difo ya so. Ya nso ya bato aba ya twe na. Amafo yada wa analysis. Akwa bi wo opanyin bi wo. Kode ye ho ba bi. Also onim oya political science ana. Nyame difo. What's your political science? I said next me next 4 years we will school. School now okoba. Me buy MR.IBU. Oko politics oh. Me buy na me. Also oyada wa analysis. Na onim se usua political science o. Prophet Opatafuor so oya political analysis. Wow. Sana nyame integrity me. Na no so nyame fa ho so we dey gift. A gift. And yes, what call your whole course? Be a gift into all field. But be a person to be. You be a better. Would you call economy, politics, would you call business, would you call science, would you call medicine? Maybe would you run law, mukra, me baby, and school. Prophet Opatafuor. Into me a gift. Sign nyame. Enti nyasa buku bi no akodi. Na ba ye bebi sa no be hwe gu amaye. Gift. Prophet Opatafuor. To me kura me. Di dem pese me wo mu di dia no. Send them pese when am kasa fa one as my first spirit no aba. No one no. Na nyom na some na higher entities omumu na sa na money free. Okay. Right. Okay. And all those great scientists, philosophers, they were inspired by those entities. Okay. When you want it in a better way, then you also connect to for the past 8 years, 10 years, 14 years, no be damage. Mano. Okay. I repeat myself that be. Every day there is a new thing, a new revelation. Okay. And the memory brain a damn it idea. All right. Okay. Okay. And the way I've been nipa dream to me nipa dream to me yebi. To be honest, for links. To me. And tina me different from all pastors. Okay, abusia nyame di for Prophet Opatafuor asase anu na nsia. And I'm attending can and if you that 13th December. And now a whole here say a friend of me for wake back to MPPO and this chanda of a fronto. You didn't know bury ya. Now one some crave and on the walk when you say your friend of me for Prophet Opatafuor. You be son in some nibi. Now you me for the big kaya, a person be saw asante memu ha dodo na nkwanko to aba and I one we bi ka se na bi o nya se MPP no na ne yempe na na bawumi aye kramoni so de wo yemfani ni ye Christopher ebi kura so se mahama no se si afi asante abayi da mahama se bawumi a Prophet Opatafuor de pa na si ya asante obi dodo na mpia nkoto aba ma my back dumb so team shims are. Prophet Opatafuor, Jimro, now there's a sea there, you want to. Dear, we come pa, dear, the sea, and Yamidi for. Michia Ghana for you, especially Mary Magdalene. Some you see, the freedom, this is personal. The freedom we put down the fire. Mary Magdalene, big ups to you, I believe so. We UK, Canada, Germany, Italy. I know demon need to do. What to say, or there's alternative side, I mean, Casa. Michia Munina, Ghana for Zenit for you, Michia. You see, a John no crew woman say, okay. It is not said Ghana for by Yada Mahama. Asante Kurana Meka. It said Asante by Yada Mahama. Reasons. Okay. Asante. And yes, or by Yada Mahama. Okay.
and Mahama ba wa ba powers no. Okay. And yes obi wo gidie woni mu. Obi ani gidie woni mu. Eh, Samo. Me kire wade de ntia me kasa na explain. Okay. Me tie odi for. Na de tie nie. Abra 2008 year ko election. Okay. Abra other regions, any ethnic groups. Eyi Nana Addo Dankwa Akufo-Addo emaye no. Okay. Asante Kotoko, Asante Man. Ene so eye Nana Addo mu. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Okay. Eswa no wo adwaman so. Eto no. Okay. Emaye toye. Now 208. If you 208. Abra olusu election. Arehwa. And about 2012. Abra Yura Professor Mills a free power. Okay. Na Mahama be taking over and Rani granting that permit. No taking over. 2012. 2012. Nana Addo Lusu yes still. The court. Na Santaman to Susa Lusu. Yes. Still na Santaman. Ekura Nana Addo. Ne no kore. Ejumfo me o mu uniform kora. Eduru mrevi no. Mahama Bakumasi na Santafuor Emma. Okay. Eye dwumfo ma ntiti adum Central Market ni kejetiafo ma. Omo se Yewura Mahama na ti akonya so de. Nanso so enye omo president. Omo president eye Nana Addo mekai. It is Nana Addo boss antiwa mu ano omo de kete ene se homa no. Ebi di omo ntoma. Ebi tu omo duku ene de se homa omo. Na di a wo se onipa bia adwini nie. Abra ye tu aba eye 2016. Okay. Na Santafuor di twi ekoto aba ne tu express de Mahama fira konya so no. Okay. Asante dani butu asante esre. Eh, akwan nyina sisi jubilation na we kura de jubilation we kura de san san dan so. 2016 jubilation no na no odin. Eh, ade dey take almost a month. What you say? Busa wusa ednt and ma omu jubilate to that extent. Okay. They did that because one charge omu the boy Mahama ni. Charge mako 3. Okay. Obviously Mahama and the oman no atusum. Dum so all business sinking. And your man nyina kwa chewa. Okay. The tosu mienu obviously Yewura Mahama ama dollar no a escalate. Akosoro. Ama ene value of a year city no e from ama bebrentimi nkokwa so. Okay. The tosu biem last one year 3 no because of an internet ahochira bo man mama ekom the oman citizen no. The sanya ma miensa we no mugina so no de to aba editi a Yewura Mahama. Okay. The abra Nana Addo Dankwa Akufo-Addo Babe take over the year 2016 no. The hope of the Ashanti and the expectations of these Ashanti people were not met. Okay. They no omo free eye Nana Addo wanye wanye. They see Yewura Mahama be ye nti ye to abaditi ano Nana Addo ba wo ye times 100. That's when tie ne dom no the omo ka no. The entire Asante right unia. Okay. And the truth must be told. Also, you can't correct. ATOD4. Nana Addo, the entire Asante, Anyuchi. Okay. Anko Tanechi. Na Asante, Yakasa da Asante, Yaka a domino. Okay. Nese a domino, the quantity or the number of people expected to cast their vote, no so man toa. Which means a yomo. And you come once and say, keep no be to the ya. And you know, Master, do one in a yaka. Do one yaka once. It is a Casa fan I can for because I can for maybe I can forward in your man. Oh, sir, you can say NDC as a political party, it cut across. Okay. NDC for party, some style be say, your baby hold my own day, and idea. But Otimibo born who are to be penetrating Asante exercise. Asante Asante SSA account community ni kakra. What you say?
na ye kase MPP no so a MPP no so no aye akanfo ni titiri ni asante asante so omo headquarters di asante bam what you say ana dom no dodo na yes enti abra ye tu ye ramama free so e de wo na nado e be si so no okay na asantefo no expect bibi afri na nado ho na sa expectation no wantimi amiti okay eno ene hye asante okay ene ma asante hunu say se bi wura ama ne bi ayedey ama ye de maama pa de ye mpe no nanso so na nado wa ma kwa kwagina opa to aba e de ama MPP biemu de na line e na nkokora biem enti during electoral era no election day so there be election day na ye to abananka so hwe ya police stations na turn out to very low baby I was saying put 2000 to abakwana 500 adentia sa 1005 na kan nyina na ye MPP for vote na akamu no mama adentia efri say ekwanya na nado dan kwakufu ado e di akan community ni fa so no wa moa wo mo no yo mo den ya no ma free SHS free SHS nya no no de campaign 100 de ma me ka se mi chiro anti de no wanya bi ma me chiro wade edi fo yetio omo sorry no omo campaign for free SHS and no omo adwene ye omo say they have message but no omo ni message MPP for yes it's possible no yes Kofi ma me chiro wade edi fo yetio na na do aya de ama na ya asanteman ya Robert Opatafuor samum be ye din pa se asante ebinum ene akan community na ebinum e be sra kire na do samum me per se be ye din se be sra kire no Robert Opatafuor na wa de who do so for one na do ayo de uti na mre before 2020 ni na be hye nkoma super na actually ugu nsem efa asoda yi ho a wansi na efe usa say wodi no ho ya obi ndi ebi uti miti odi fo ma me nkasa nwie now nanado ba obaye no akanfo ye ka kana akuapem achem enzema bono asante fante fantefo ne nyina agum omo na ya akan community no omo ntimi antwa nanado so aba samum hwe ekwaya wa yi ma me kira wade ya me di fo yetio ye ka wo mo a omo ma MPP any sankrofo yi amabobo wo mu yi na kanfo party ene ya wepa na ye ka Ghana soso a wo mo mabobra ya akanfo oni omo na doso omo na bo ye ka so omo mabobra akanfo doso pa omo doso ene no kore ni titiri asante eni konfo sankrofo we ye konfo a omo bobra now nanado ba ye no asante die na asante ye asante nye lawyers asante nye teachers asante nye medical doctors even though we have certain number of people are here doctors but do one dey edwadie ye businessmen ye business oriented people okay we business free wa koko ye akuafo the last one is kakoko tugalam say gold ye gold ye boase any ye gold ni money ni adi ayetu ena ma santi manso ya ye gold na brother na do dam kwakufu ado ba betena konyanso no ubeje di se na do betena konyanso no wa ma ya huru sikani ana ya huru hiani nanado di oye sikani to oba ni mu no obo ne fom samum di oye hiani ni so no otutu ni bubu ni poso sa yes na me di fo unia mami tro wade yetio di ma ehye asantefo ma no eni se woni professor wona na do dan kwakufu ado asantefo ma eyedwa no omudie okay enunti edwa bia no eya no oba biebie account enkakra business account okay ofi no question o mo say Ghana home
Yeni adwuma bi agina ne nanso a omutimi make a week since $500 million na. Ebi ho. Eti yen dwetre no. Ya na yen kakra. Okay. Obi ho na bra bo no otimi wi ne nso na odi sika wo ne tususu for ade bi ede na ni so opeso ye dey. Oye. Eti so ba santima mu a obi ho do ma enterprise. Jebe company limited. Company limited mu hunu kakaka. Ensu be kom na yo was train down. So what I say? You see kai kakra bi. Training so. Enti de aye ne say you for say me to way. Me ton casa. Me ma be company dey very bright future in their enterprise. Me dia ko be bank account. Okay. And am dey ton cars. The chance say ultimate ton cars na come yensa bi wo mu a eno na yete sabosum ye to ye nto da ne so ye no e den akase this also kofa eye amono be fra amono be dey e be fra e body sa me yensa na aka wona enu sika he de ya aloki enu ti sika kakra ye to ye bi akase ne 10 na ye to ye no na mati emu 3 sika na me de to bond. Okay. Say me to bond na abrasa class we aka no na enfaso amenya de bond ho no no nya na me de akofa class ni bi aka ho na me de abehwem nti bank investment bank investment buying of treasury bills and bonds at the stock market this trading no and the tally a company nechi. Okay. Now na de dan kwakufu ado buy no sa ema na omo edom central market omo bie companies omo edum bie companies kakra nyina no wa confiscate obi account wa ju obi asika businessman fo nyina wa ju obi asika and they are also man we are in crisis. Yes, asofo ka ho asofo nya no agire de eh wo so ka ho bi wa ji bi sika baba da wadafo na wo mo bra no me this guy me ko me ye na da bobra awenti na so go school na he said ya ye mi nya so fu bi ozo baba da wadafo mi nya so fu di ze school me ko nyina me ko ya law no ni me defend sika da bi o yam sika me defend you me ko ya law da me run politics u janyam juma no ko ya politics mi janyam juma o ya afra mi yiri nyina afra safo o ga ya so ri akọ parliament ai eti o na me Ugbo Sunday mass we are. Ejo adana ate Parliament House. Anyway, ye abebo so. Tieni o. Enunti businessmen for wo nyinara. When to obi sika. Si say ni o ma bay eni enkonko famra. One lock obi abo obi afom. Okay. Now ye to subium. Yes na omo yo bodwo bi account na wagini nyina no. Okay. Wo samba me catch omo say central market wo no. Wo pese wo ye de mom kofi. Wo pam omo nyina mo ba kwetena fie. In the name of say omo twel. So be see central market aye dey. Every so. Jeni o kofi. Omo ma twel fie 4 years. Central market na went you day. Ah ngena ni pacho. Sikana oyi e wa central market ro ko fa ni o ma na e ba impromptu ade no me ko gufie no. Aye ne ka na anya ne ka. Enti na do buy no. Businessmen e wo society ni no ma bobra. Ye na kakra we ensem a mi say adwuma na me ya mitimi koba no. Kofi eni paduma ku bi na so wona me hwe wo mo. Wa po me from. Na me ya de pa ma pe wasem. Me den pa na sasu esu na pa wasem. Ese ne nhihye ni bibibre amwa ka wo. Esikafo no. Ye ko mo ma bobra wo ma ni mu na. Esikafo no. Na do agi obi a. Wanti obi esika. Wo mu ebewu hwe papa ya de chichire ma. Masa, ma me kan kwanso. Ma na du ba bi na sikasem na nya. Me no mi enu wo. Taking Opatafuor's money. Say when they chichire eye bushel kuro anya me ya da. If say konfu body say kuro na boy ba wa ye de ya. Na wo say kofi we ka fasting dia mame. Say me no mi nye. Na me ba ofie pa na koso ya chie. Anything I want to want to be moving to you. What's the mind no akwa kuchie tamunyem. Eti ye nyinara. What you be a sick or be a business account. What do you say? Sikani business account no munku ade. Eni pa no toro. Me wa Sukumasi how? I'm telling you Ghana,
e your body sikari to account man so be clear no another bank entom kra not bank but to bank it is why you also do business account current account and to akunu ko awie na offense sika I'm telling you yes man panyin bi wa kasa free kama oh man panyin we from the year 1980 obe complaining sir 1980 about 1990 about the year 2000 but the year 2010 about 2020 and about 24 year away brother come on pharmaceuticals papa papa ndio osimoro blefo pa na do many president no anya so yenya ne kama na papa we pa wati mi agiri sika no agiri simpie su no osu we so ma papa ne dia awerho anya cardiac arrest wo asemo na kuma atia ma wo na moja ni power ti akonya so si nyame wo power no so a ento obeye samu yesam yi eni pa nyame tumi wo so pa ento obeye samu yesam yi office ni yie mu masa nani yie mu amukogo musia ba na ma share among yourselves share na na dwa ya sentiment Batman constituency ye betu aba 3 months to election na mkofa machines edibegu ha wantimi anya kwa papa bia wa hada she ya ma me mo central market o mo yega do you know millions of dollars are you pumping as antiman generated from central market one to central market I know me already tell so am jom e hoso wasa ko pam o mo say wo ye interchange no kati ye no ye so muguso ofa eya nka so muguso so mu free site ya no yi machines free one mama mu so wasam eya so for like interchange o ma wie aka finishing enya finish o be pesa obi wa no kasa wa wie finishing and that be wa wie aka kra aka painting kura na on painting wa wie my brother share eya can say the car run about to Santas run about the car the wire so mo be o mun to ba klompo ma MPP no hwe de wire honum amoje sa du na enyo mo about to Santas run about be o mun to ba mfa ma MPP no hwe de wire ho enti akwa to say we should not do motives any intentions are. This man has a subtle hatred for Ashantis and the Akan community. Hey, Prophet Opatafuor. Because you came into, I'm telling you, he came into power to prosper his family, not the Akan community. One was Asante. Now we are see Asante, Santi, Messia, one thing, and go to a bomb from Baumia. Now Baumia, sorry, how the cat said, say, we be free as about Intermintino, young person to us about one, I'm your Opatafuor, a businessman, free as SHS, so fast, no woman, any day. So, my doing what I can tell. Oh, no, they tell me, me Opatafuor, and for so free as SHS, now, dear, but a bedroom will be so Opatafuor, one fast when you so money. I didn't. We didn't hear. When you come here, I see you from 23 say, what transfer so and also about him so homeworking. Okay. Tieni. Nessa na do free SHS no yeah, you know. Send come you Opatafuor make trends more piafo. Why you be? Miss Sonia means not the mouth and count no abusiano yomu madia. Men can you cross with Jimmy was a canini sika. Men can find a swab fast walk. Now me want to be millions of dollars. If we been some no I can't tell someone me free scholarship or medicine go school free. Now what I tell them say. Huh? Tell the chichele man. What I know what am I now on chichele. Kofi. O mine now also what chichele. Meaning problem with yet chichele on my own. Okay. Master. Okay. Me no was a coffee yet to flee. Yes, see a man yes I'm a few. Okay. Yeah, country. Maybe the me would offer a train team. That's a yes, man. Na buy no. Say I'm passing what to mine now. He should be the first person to forfeit his monthly salary. And you also a monthly salary. Because when you want to be missing account to me, I was when you pay. Nanki you second. Now we say we get on man. Now come up to now I say we shall clophobia with the buy more coffee. I can cry say. Hey, Asante region, do man ya santimemu, yensuo, ya sase. Hey,
Me for quenching. I buy when I buy out or can you the sound. How many times I mean no me what's all your my floor so we to about other. Baby kwa. Na dear Bentia. She said, "Oh yeah, what will be in your clan? Never a walker council. Okay. You do driving on here, you know. You do how you initiate a honor. Never a year in career. Calling Kakak was it. Tra impersetia, of impersetia, and Yamson number 1. For number 2, Tra be any quiet. Cerebuaso. Udru Cerebuaswa. Cockententine, Utrakententine. Yo, Utrakententine. Quaffin. We all feel Kumasi by far right, brother. She go no more to free quaffin. MPP for Okoka was a concession. She go no more to free quaffin. Any con knows. Any quaco cotokum of Finano. No cocodu of Finano bridge. Of free bridge, America CA. 8 years about bridge no a sugar bridge power. Titi bridge. Ah, Mugatram Abam 8 years. MPP for Enti galam say asen suo ni nara esiama no esiama Chumapon district ama bridge na daso no a sugar you say etonso anyame nko ase kina bi wo da sori ni ase ka bi afira to eye Chumapon district ofri mu a enye nwanwa efiri say bridge na say ene omo ankasa ede edua atoto so ena ka nam so enso mfa kotu gold mu kotu gold Asia mampesua so motutu esa dia yam yan se esi akwa kokofuo no mutuo me say dia yam yan se tina hona kokoto kuo matiri ko kro ya friend kata to akọ eye ye kan se bema na ko primitive ko se kro ko anyina sana ko nwurem ko ataso na wura forest ni maboda ube kon ko ya do na onipa da sani any chanafo the excavator tugu ukasa won pena you boat work what they did the same thing to me now the area who say who went japadia na what did efie bebre adoro ubeko no be the excavator machine esim uko car was order from above my brother na yet wo mamu na ubetena akonya so di nsem hu say ya wo si yento abama yet wo mamu na ubetena akonya so edi sem hu say ya wo si yento abama okay esikafo ya vo hiani na chechire man hiani ade obetimi aya ma oman ya wan pe so obewo asa dia no obetimi aya brother of me sew na communal labor o hiani nko na sikani so timi ko communal labor esikafo no po bre hwa mo ma adwene ne say esikafo mpa adwuma o but I'm telling you there be never kabele ma me chire wasie the hours abekwa o hiani adam na sikani sintenten Onyes kontimi na biem. Anya sikani ti no timi now. Of fact. My brother, every day Bia comes with a new environment, new atmosphere, new decisions. Et de Bia sikani or te ho I want change. Abro sikani onyani ada no. No te ho no. No odwene ekon obefa so ana dwuma be dey ebeko so. Na wo na no de dan kwakufu ado ba so a esikafo wo oman mu krafa ni ye develop. Kakle wo mu na wasaje wo mu nyina sika oje obi sika na obi asu ye kan ya wantie wabo ahiafo esikafo fom sise obi ho no ma obi ti se kama ma yihwe nipa dodo otu o muka ne dom doso no wati na sika ma na complainia no odi awo uti amuro kira wo se we MPP ni we akani wo nka no korenti eya wo ya se MPP alusu biwra ho pa Ye mu bi oba kwajo tinedu onidi o o wa kmesi na ni so tinedu wa kasimi so ye so jaman no yes so kwajo tinedu o gada ha mani bra belo abi play lusu sita no otwa bro o su no ra mami kase mi o so ntimi ni dim mami kase mi chire eno se wa di kasa opa onye hwe kura wo chire opa onye hwe no komodi na MPP achi kofi mami kan krencho o tumi kure mpia bo mami kan krencho enu fo wo dia wani abre eno ene tinedu kwajo tienie kwajo hwe ye kan se eno tiwe hwe ba bia eno ni mfia duru onya akoda na na akoma ya tienie eno ti abrochire
na ne nkakra wa bre anya de no tuwe extra time no obo otunu extra time woni de ti amekasa until easy baby obi tienio baby eno wo we sia eno wa bon ayi UK abon tenso kata jo di for Opatafuor so obo extra time on dey yawe tienio yawe so obo extra na odi yawo tieni mi wia do mu aduma me dinu na we no mani abreu na bi na se ya o pesa o panfo no mo la ho hwe aduma me di wa mo no ma me ntra de o de ma me hwe enotiwe se onipa bia wo bo extra time wa enuro to mo na enuro to hospital ko mo na ni eni nyina se susuan pa se de enu aduri na eno akotena UK abochimam hwe awode ade wuman bra wa bre na oda sori ya one day ni sika kakra wanya de ato bank ne se o man no ho kene no enti watam de akoyo man ye de koyo man yi wate ase ye de koyo man hu yi na sika na ye de koyo man hu yi no woman payin na prime minister what is wo UK no wo de rich yourself e de da private jet mu dware wo so enjoy ma wo fa asefo ye bobi account so obi ho no ma just masters no waye first degree bi no waye abrabo bay obi atra de 20-30 years wo hwebe wo bisa de just $40,000 kro wo nyama now what for asefo a big crocodile $20 million, $100 million, $4 billion. Would the rich ho? Na mami into a two-way eno into kwom. Bani a eno na na do dam Kwakufuor do why no. Enti se we nyina na so kwa sorry. Now so di na na do achia ese wara. Wo ti na du abranti a wasi abrabo kwa so. Wa bo modin akotena America dan. Brown breneti na du kakra be so botoma na okronfo na do no atoto botom no ayi wo si say ni power ntu be say di nechi say yese o si achinya da ho na ata me dia me si achinya me da metafo obi die me metafo die o tie ni ye baba na madam I'm telling you say na do ye no woni mani pa ma nya akoma yare ye enti ni nyina akotia o san bonino enam se onyame no me da no sunti hwede na na do ye de to so biem ehiafo ye wo man yi mu ye na ye ni bie aka wo se yesu eduru na do dan Kwakufuor wa ye free ese omuntimi me ye dede bia na ka se jiro wa tua mu fees kofi ene ye mo ya eboni aye mami kan krancho obi obeka se Ghana fo eboni aye bia no na adwene wasi ata oh baba Opatafuor obi atimi afa 3 years oba school man kan onye baby mami kan se mchiro yetie o sani pa na adwene wasi ata wonim se free SHS no asante okay aw ene eboro ene anwramam ene nkrane mfante ne nzema mu na enwanwa mamu na sremu ni free SHS enye nwanwa ma no ono wato untua fees da efise ye nuanum sremfo wo ho no omo mu ntua fees dada okay what you say eti omo ntua fees no e dey policy e na ade komo omo ukoya the same free SHS na okay say dem ka atemase ya to asipa now ye na yeti hai kofi yese kafu a wo ye krom ha nyina waje wo mu nyina sika aba omo fom ye wie ye wo se ye manko school utu omo school fees ka okay kofi school fees na utu ya no okay ya je atu utu ya school fees no na nkwala ni wie school no omo ba fi a me pacho ekosi sen adwuma asem abrabo no ya na ahyase ni hia o okay eye die ya awie ye ni mu nsem no so wo si won ko school awie akoji nimdie no obaya mine na wa be filling station na obafa da dwuma no wa fa ni sika employment rate no idea ya wate so hwe efiri se yewura Kufuor ebedi akonya ofiri so na wo de man fa free Rollins time Rollins bedi akonya no ja over o take odi ma papa Kufuor bedi ye Professor Miss ana ba Professor Miss ba ye na yewura Mahama bedi so na wona na do Kofi busi omo boy ye no wona na do bedi 8 years obo more than times 3 tieni wa impuntunyu mame nchiro tieni ye now sampuntunyu na wa ye no enkwala na wo se wodi o makọ eye free SHS no Kofi ye checking kwala na enkwala na HIV AIDS rate no eye higher than Mahama time
Professor Mills time. Tienye. Mimi still go out there. It is out there. Tienye o. And Kwarano HIV/AIDS no rate ni higher than Professor Mills time. Mahama time for 4 time. Me. Rolling Stone. Meaning saying. Ni na ne say. E komu din Kwarano to obi to indomie kura mana. Oba wura the drugs. No di nachi. E komu din Kwarano. Kofi a system na come home. System no a come home. Unnecessary taxation. Kofi, COVID no every fanya China. China for omuji COVID tax. The prim net, yeah, that's what the COVID tax. Now here ni na. Na MPP, me for MPP because we MPP government. Na the damn Kufuor na nka so ni na mamu. Ma me tell what there. Ewiase there. Senka aba oman bia no. Mampaini bia no ana party bia bedi oman so a. U favor baako. Okay. Ada so obaboa ma sikafo akoso aye kese. Na hiafo abre. Ana obaboa ma hiafo. Apeja. Na omso ho ahia wo ba ya wo de sikafo no. Hiafo so ano. De enti a meka hiafo so oba ha wo mo ne se. Kofi meti hoy. What the COVID tax e de abanti me code of farmer kakona na metobia wo betuni atro COVID tax e wo so. COVID ni so anyam na me de ba ye. O mai bi e ekọ. Wo sana na do so a COVID time ye kasika de ma wodi. Odi man. O man ni je no ye COVID hwe de emre na duru wan ka de kura on ekuro. O clinic obi COVID yi. Ma men kan kura nchiro. Ma men kan kura nchiro. Se wo ye bie hospital. Ye bie hospital. Na what one come de wa. Hospital no faso bie ni so. COVID class o mu chedu ya na me kai na ebi kwa asko karu mo no. Jollof na mene no. Sa jollof na mene no. MD for ye tie ni yo. Mami come asem. Now, let us to your COVID tax. Okay. What is the COVID tax ya ye wo mu amu ba ya. Kofi. Me pato akukọ be na wo ensuru mienu. Akukọ bi wa asase so wo ensuru mienu. Ensuru ye ba akopẹ. Ni ensuru ye one right. Mimi ti ya misani sika 200 Ghana cedis e de ma mesi kokoko nya ni a. Misani ye de atem 11 meboa. Okay. Ye atem 11 na me papa ko yi ami asa ate no. Na akukọ be ne yi ne nsoro mienu. Na wo ti abrochi na wo se wuntime nka. Obi boma po, obi bom kro no say. De o sani sika fra abrochi ne ye te the tax o. Odi aye interchange. Odi aye interchange. Interchange. Una na do be interchange kura wa aye ko. Interchange na coffee. Me ti wa me wuti ne me akom de me. Wa me anuoma mu dendende wo so wa ye interchange ne we interchange. Brother Opatafuor. Coffee. Nti no man to aba. Adwene ku na nyansa nko. Abrabo na ya bono. Obi wa adwene ma woni nyansa. Enti no ko school aye professor so ntimi ye yie no. Okay. Enti ni na ka ho na. Man so ade. Sa 11 ya mu beye. Okay. Hiafo no say no mo sendi. Abroso 100 cedis, 200, 300. Say 100 ent. Tieni o 100 cedis, 200, 300. And hiafo ye timi socket ye ho. Sikani na transfer 5,000, okay. 3,000, 10,000. Ye ni 3 cedis, 4 cedis, 5 cedis, 10 cedis, 100. Abroso 500 Ghana. Kofi. Na say ni po we an ho kire no. Wo tire sa tax no. Wo tia no maji. Now, what's the increase in your mark? Okay. I'm a house rent, a damn it. Kofi? Your high dine this year, no, Omra out to Mecca. Your high dine last year, Omra out to Mecca. Then you say, oh, my name, why are you tea? Kofi? Yes, baby, I did. Kofi? UK for no class of word. Mamma, so UK for America, you know what one say why then. Say America ni ye ni tax nko 100 guna pampa wa minim say ye gia e ko man account mu. Okabrani emfa nse ni motuom. Okay. Emfa nse pen. John Kuma e be ya politics e ni na nsa na owu ye. Nyame mfa ni Christ e be bi onu abaso ade hye. Okay. Papa we wu ye. Allegedly yes in account almost $30 million. Refia wato. E to side John Kuma we pass enko ye professor and a law lecturer and go bet ya mass that worth. It is a scandal good account now. Why there? Okay. Kofi? Okay. Now here for no. When die as I here for us to put here for bottom.
aba here for asesa and agamamo na tu etese adentia o ya kwala na ma me ewu ntimi nso a oni option ya ti ko suama na just run it dross ya man one city I just run it dross who ya also man free SHS now you call the go na MPP for na me for MPP kura mam na do na ban ye okay enu na nchen ye tu o man mu ya hanu ECOWAS road efa ha say na what you can say Tobut ye judge ye yim you live ya Tobut ya ye ya esa na tax na ye judge ye judge Tobut je Burkina Faso le a trailer kese no mo de say ye kwai tua o duty manitro when the nam kwam once Tobut wo there is should be there na sa kwam we nyina o mo de namu no ma say ye kwai na wi a wa be ka tro bi wa ti o man nim say o send 150 Ghana we gibie free so na mo Burkina ni de on twika ni free no mfa e ti say efie wura a wuti fie na ensuo ho na wo so ma fie ofo emu nsuo na fie ofo bu nsuo ni bia wo be gi wo sika na mu abonten so fo emra me bu ni free nko na wo twa hwe fie abonten so ni mra no na fie ofo no hwe wo ma nwi sana ti o ye ti ya ma mu omo a mo Tobut ni ade ni de mo so omo nko free na mom 11 ni de mo ajiri ye mere boys ya ma asesa no mo to ma bi so a wo wa ya wa sa se so utwa lotto ni dia bet no dia na de chacha gambling no so entertain mami tell dia me entertain that because gambling am any pay okwadofo na so kwanya wo di o ma ni fa so no o ye ni to ana we tetre gambling I'm telling you sofo kofi sofo mami ka se mi chiro nam difo tie ni o Opatafuor se wan ti dia twenya mi ani bisa interview ni ye tell mama Opatafuor u gina janenam wa asasi so u si ahokyere bantu obi nkoto chacha kofi Opatafuor na wo ka mami ka se mi chiro sa oba no ye kwachire gamamo so pe no na nti wo adwene mu fi se no ho na ye ne de na kom o de ka wa asem wi ka wi ni bisa na minim de bi betimi abase na ya ahokyere ebi nso ana ne ho na ye ne de mami ka se mi chiro obi ho wo sika nso no ho ye ne de mami chiro no ma mienu mami chiro oba bi a wabo bra bi a wo sika bia no onkoda be ma nchen oba bi no a wabo bra owo sika obokoda be ma chi da yes be ma na be da na chi be ma na be fie because ono wo ni fie we bobra okay enti so ti so oba bi akoda ma bi fie akoda wa ma ade a chi ho mobra Femfetafo ni bi yes oba bi obakoda ma fie akoda ma ade a chi bi o mobra okay nti de ekwa so be bia obokoda oba fie amana ade a chi bi o mobra nso o mobra onso mobra adentia no so to ne nsa fra oba no oba ga wa go bra bia no two options either so oba no be call external source which is hotel and I say we fee na wo obia wa go bra we do so oba ko to chacha so ni so oba gato eso onye heavy me so oba ma bi obo ko do oba ntwen bia onye heavy oh okay enunti se sa ne ni si oba ibu mu a na ya ho kire amane o koma do oba na man ko hwe manu ka se bi za bia ni ye eni kra bi za ka kire se no wanya boni da no onto bo mu oba yi ti kom di ni pa utimi to chacha na he Satan na ye kana asem ya ji se Satan o ti wiem ba bi na nanim hu but I'm telling you Satan o to be a president o to be a DC o to be a MP ti Satan metimi aye na ye Satan pa o be ha yen Ghana ye akanfo ni akan community ni sikani bi ni hono ma wa bo bra o Ghana ha o be support na na da kwakufu ado da apart from obi or benefiting from the government if you say Kofi one bomb from men to be any Obama order ti danado betimi aye Satan I need to bet me a Satan or a Satan because Bible say oh baby no kum no headache no I say e mu dia hin na na go nyeye so I say why what say there asante escafo won say wo
I can first of all say oh yeah one say oh one year or music can who ya so nyan say oh one more or ji or music can who ya won kum wo me we say ofi brother and then they were near brand before people na am Akufo-Addo so ja o MPP Dabi MPP na enim ni say na e we die I say can na do aban nye yes onye papa hwe me no jina na so sa what dey ya so dey jina na so sa that is why some of us this election we made them, it was our intention to make them feel comfortable as if they are winning. So that Omoko Isika and the American people but they know, sir. We know we didn't so wow to your say. Me catch now say, hey, I don't already yet terminal. Also, Mama winning kakaka. But yet, compare baby piano. I already seen him there. Oh, no, baby piano. Me catch you there. But one yes, I will never soon be. Coffee. Na sabi musumu ko fesi kani bi mura amu fa me tun winye campaign amu mo kani bi ko we react to before God the man me boa another day and Friday date in December me boa we didn't tell me ka say the catch now say oh na na mama win beto aban na kasi mama win ya titimra na the way we see am bull no wa bull so eno kura na SMP ebi kura si Ghana bakose mu da na obi o ye papa nkanya me be gura ni masese now do has a subtle hatred for the Asantis and he thinks that he is equal to Kufuor because he speaks better. He's fluent at English. But let me tell you, Brofu and Marco, Brofu Nyeshin. No matter whom you think you are, Nanadi, you are still a leader. But Kufuor is a father. And there's a difference between fathership and leadership. Okay. I'm coming to you. Because some of the back could be I'm coming to you. Before that, you say, I'm a programming. Yeah, will be. Oh, my bread. You will be my bread. And you say about Bang Mafia. I have sacrificed my integrity, the glory upon myself because of this MPP government. Because I made people I like. Software crowd or big William Kofi. Now one will be what you will be sorry. The anybody when you cry day. I'm sorry. And two our person are sorry as what ya woman in other person and Kofi, me say a cast of COVID in COVID no that's what we are feeling I'm solid. It is the back when I solid it is total lies. Kofi, total lies. After COVID ben I solid Kofi, don't deceive yourself. It is total lies. It is total lies. Because Kofi, oh my no one day, a man who room. Yeah, will be there, Kofi. Me, Nana, pa, only me 80 billion euros. Oh, to me, I didn't change between the mommy. Oh, do you? Now, me, no, over $100,000 now. Only the or Brian son when your name. More British for now, young people. More judge it. So, we brought what blame power now, but now, die, see Ghana. No, be a fat. Ya, and 2 no tika when you beje. Kasa ban no back would do it. I mean, fam count. And I asked what's more can you send it there, fat been benedier. Over blue chill would do a cheaper. Now, what they say, a yabinchi almost 6 stores. I a day rent. No, I'll be free to deep sea capudu. I feel a bank corner, Sabam, you said you project for. You want so one other more to you. And that's a $1 million can why I just say, or person bought a can for from because one was the sister. What's that so be project? You want so one for musical man about and to sound Robert. How you know? The battle Dr. Michael Ajoku, Nema Kama, Nema paying for Nema man and Anum. On my pen and I do some that be a hard one. Now then, you know, the power to yes, I'm a catch all your summer Bibles, Edman, the crime, I'm a catch because who be real or who was saying. What say, Governor? What real or minor? What go minor from? Who real, what may be the who and to your movie, you play significant role. Your mom said, a mom said, or more really. And they will feel comfortable. No one crazy come about the campaign of Kennedy. At the end of the day, no. On the who they see. Kofi,
awra ho say omanya oba mu no osikani ampeja enti MP 8 years no we grant me kasa the oh when you the say be lanche cars na konfo no bi o wi akumo bi afa ne car wo so we ah MPP fu na ben na do dan kwa kufu ado bisa say sa MPP empayinfo I respect them one we ben na do na omutu na do dan kwa kufu ado ka efo a wantie no one o mesere that be oh so Nanado's government it's actually degenerated into gerontocracy. Prophet Opatafuor it's you And when a country is being ruled by a gerontocratic government, the outcome of it becomes taxistocratic. Why? Because eventually, those people that you surround yourself with will eventually be shameful kleptomaniacs. Prophet Opatafuor I see anything. O minor na na do mamuo ekoye nkokorafo mamuo finance minister enfie wanya sa anum na o tag wo chana me tag wo aden gerontocratic government kom na abobra o bi a ono ti wo na do tuo wo da duro so be da agene na enti ni wo fasefo na dictate di man Opatafuor obi o da duro so me bua kasa me bua wo nim say obi nya 70 years awaye mre na do tuo 70 say over 70 years. No be over 70 years. Just imagine. Onya mre. Finance minister. Onya fie say. Onyi ni ye. Osafu mafu onya fie say. Oh, senior minister onya akoda. Omo ma twa no masia na omo finance sector ho no. No omo nyina na omo nyini. Na omo de den no so a ebi hwe fi omo ho. Fa gabo be ne ye boy ya na do call ya wan koda ho. Ha? Gabo be. And another call ya one kodawo. So your government is full of gerontocracy. When a government becomes too gerontocratic, the outcome becomes kakistocratic. Adentia mube perform poorly. Say poor performance in the bar. The only thing I can say more government offices in no mube kleptomanians. Another class 80 years. Mubaya kromfo automatically mu aban mu no se nkokrofo be di o man so na obo perform poorly a dan a omo be ya akromfo vice ya bablantie 61 years the probability as to say ba omi akasa na omo fa no very low. Okay, and also another issue. What you say? All right. Anti Nanado's government degenerated into gerontocracy, which spawned a kakistocratic, and in turn, omo ebeye shameful kleptomaniacs. What you say, Opatafuor? Who systematically stole from the country's coffers and amassed illicit wealth themselves. Kofi, mitiwe, sabe papa koko do koko pa kokra de wayi. No koya ni koko no otuno bi di excavator etutu. Papa we sunu obobna eturu mem kwa na me besu kire ose humi mobo na eje me sema me uko fa soldiers for ni police for the call honum dia na omko ye ya ka say order from above na ye hwanu no good was asene so de enye papa koko na ye odi na good ni ya ban dia na what tutu me papa koko atuagu na we usi medo huh? Okay, we pretended to give false hopes to them and made them believe, say, they are winning because I have sacrificed my image, I have sacrificed my prophetic, my glory, I have disappointed people who are following me. Why? Because Master, what could he come? And do you believe in me? No, do not add anything to me. What you say? Okay. But we say, okay, yeah, I'm the man who Jeffrey means them. Yeah, for now, say, I shall say for now to a mem now, I buy uye say ya. Me, now the buy we are $1 trillion and Kenya miada. But sir, mine now what me agin si kama na wu. Kama now what me agin. Na jawa reho na kasasa. Any soldiers for be bi ni mo wu ye. And I am ya me Opatafuor. Me a young, vibrant and very intelligent. When you phobia mo bua o mo nyina bebre fi. Hwe ti na du na wo kana asem ya o se na wura ho. Na nyonko pa na oni wo sojam.
also on a bu MPP aban no mo ye no ma bebre e kwan ya na ne nyonko ne fa so free asase ne so no be si na odwene ho kronti me say na nadu be wiaye ene okum ye ene osey ye wonu ane bonsam no anye obi a straight all right man chama say me woni na do for man for na bra but me wie man sa na nadu aban we on buy no omutiri mu odin omu nipa omu free say nipa ye moa kofi chese napo advice no go say napo Matthew Poku Prempe this guy na me respect no but my losing respect for woni dey enti am kasa na me respect no so woni bi me muni because onipa obua no asase wesu a na ni re few bia wonye ni papa yes no mo kofi anya yes I have personally had encounter with 1 or 2 people and they have shared their life experiences with me concerning Napoleon grateful woni macho men na wokumase spirit in the likes of spiritual lion and nkrofo nyinara omu sori edimu MPP fo achi bisi macho man ba so man help afremu mu baba mu a motom tete so nyomo ala Kofi I'm telling you say spiritual no na form me dey me spiritual anante me nimu ni da eduru me bu kwa me ba to me say no mo wo mi fi o kai me bisa say na we oni mo mo hia cash town story we catch up say cash town there no mo na rolling street satam na lion no satam na no ogina so sunsumu ne bass ne nash mo those days Kofi na wo ye nyam juwa say so otwe ho firi me twe ho firi wo why you di nyam ya chi sa ne ayi ma me ka asem tro now the question here is se mi nya nkwaje o mo do me da nya oje se ma me o mo na maka bibi a tro mo me da nya na mo mre oh dabi say enya odiboye ni ne ko ayi wo sofu na ko ghetto cha dabi ghetto ma ho sofu senti na Yesu ko ghetto no Yesu ko ghetto na ghetto wona na ko ghetto Yesu Messiah na ahemfa na Judas she and when shall we be Messiah na ko ghetto you know Yesu na ko ghetto yes oh okay efin Matthew ase enti na atwe mo ben wo what you say now sa boys omu nyina kodi yewura mahama achi jesi ade yaw na nsem ba ku se okasa de yaw pa so omo bua o ma mfi o mba o ma mfi omu chi mi hu bi dawo ha mi ambi aban we ba mu hu bi dawo na ye nyina ye share mass ni ye pretend ye say let's give them false hope let them believe say they are winning no musika no omu de yesi rom ko yi bebre mra ye mo omu ka what me about sa boys we nyina ma mo wo bia I'm telling you say NDC mama person man ko fa woman bia na on table of one NDC sabosom twe oton ba yire odwom ohun ina ko fa se ma ama yire ne pampe na me no cross na me ne ma me baby me so ye party ba wa di party na chi achi dientia loyalty da bi dientia so say dientia ma ye de ne kosi dientia party ba wa contribute good sawa de na pese we use or contribute to the party nti no blood sacrifice enti so mo boa na nya school sam dabi ba aton ba yire we ma ya wo say so when you professor and you law lecturer they don't care about you wadwuma wa ye nyinara nkwase rubbish to them asofo kra de omu fa ye nya biri no de ayeta omutimi di atam omutimi betena TV so why na be wasting time wo abekọ asori unim nyansa omu MPs ni bi we are where nenokore di atam go asofo wo fi na ye nim nyansa ntini afa be di uba me achi na uba me ka asem ye ntia me ba me 11 ni mu na anya na wo ti wo hyehyɛ okay abisafo ba umi asema wa ba nti odi for the no beba but me mo enya ntie se prophet Opatafuor na ya mantam no ha studio kesi mu ha ya bona senu of the day there wo yiyi no ma ye abisafo ha na wo se wo ha wo hwe Opatafuor TV ha na wo se wo hwe na efiada normally nka Sundays egbo 8 o'clock and ya mantam nyamedifo bisa ne nsem na de ye to abawie ya na watwi mu a ne kira enti say ye be fa kira preachri de si ye bia na nyamedifo aboro nsem so prophet Opatafuor ye mfa we mfra na dodo na Kofi mami samra ha mami samra papa Kofi mi ra wo with you de Kofi obi MPP ni no ase wo hyam no nkyam ya ontwam
e massa so omo akora di yawo ana won sama ebia no we ni paseye no kore Kofi ebia no we ni paseye NDC kuo no MPP kuo no nanado agu no enya no kore odi Kofi de hwe asa de no de ho soro mam 30 no so o be da agu nipa ba ko be da agu yes unim mami kan se bi nchiro 30 no so mami chiro eno mu a unim mpae o ma bota chira 30 ne de konkon wa eno de mi nana ho na onya le se ni 30 ono ya wo no to se de me se mini mami no ho asam na waka no oni kwajo tine de omo furuma no omo furuma wo ba ya ye mi se ya wo se na oka wa kosam na de no no onim na uti wanti bi wanti se kama awu da bi wati na kama de se wa bone brawie ma papa wo simu ye ne nti ko wu nti na na du nyami di fu na de o program ya de yo nti disa dia ko sa tire ne we di de tie nkuru yen ka sa o de ya amane na abada sa do na ya ju sika de na o de wu ye e bia na ni age ni mre na aso ni mre so ka wanya na Kofi me ni wu ye o Mami kantina. Mi na me da wara mtisi e go mi di. Ma ko Opatafuor ma bo di na ma fere sa so no ko. Ha man we obewia no okuye. So uni de nti ameka se wagu MPP party. Kofi hwe ewiase se wuti ko bi a ye de dom na eye. Dom na na edom bia so a edodibu no. Enyina entokwa wa kritia tukuodim yawo bebremu hwe metro man ye omo na boa mo ye dirty works underground omo nyina yawo wo mu party makura esu se meja metro man fo yemfo omo nanchen party mesu akanfo na sebi omo panyini nyina na asante na omo agi party no ene omo man nyina esu omo bom fom Kofi na party no enyijae ejija MPC kura esu se omo businessman omo sponsor omo corporate yi nyina atotofo enti MPC ni falu su omo si Kofi na o se omo nyina omo anya sika nkoye o se omo nyina na ye pam omo free parliament na ye NDC nko a oh what dey Kofi nyasa ye pema nyasa kwajo wura ba ho kwajo tinelu nyasa ye pema hama o sabe me ye kani nkantasu amate atwene no kamenza nkofa na de tie ni se so beba mamu pa na Mahamadi ebetu sun o my light Kofi enuti ne de pamo no dollar enuti ne de pamo no na o buy a dollar dam say me pa cho dumso no ekonko ho bi sa enu akora say ebi twafa kumase mam Kofi efisi ato abawie di asa Kofi enkan kure asa enyen so nkyere sem di o dia mi me say afo no mu bi mu nkan kure we dey say dey yahu ni yeka Kofi we nya yi na say we to abawie Kofi obua nyame na yenyina ya som no we yen central ni we dey yen kaya so we yen pipi ni to so ntimi nka me ja mi gira fifiri mi gira fifiri ma me tira mi gira fifiri abra me show TV me pato na every day bi aye topeto say omo si na problem na aba ewo we no na me fa we no na fa bi wura mo na me ji enu nti we mahama abai you do like omo ka say hey mama masa ye okura mu obi pa omo fa ne nsa emponte mahama so na dudum so aba enu ada ba enu ayawo enu fie ya me no ye interview but wasa mama ye hu bi mama chiro ni ehu se wa be oh tie wan so me kura mutimi hold accountable because ye die mpono ye de ne ba ye no wa fa ye chi ne sika wo ye tiko mama be de ni nyina o be enra ahomachi mi free so down 3 a mi twam was 3 ahomachi o tie ni onya na ahomachi o enra ahomachi 332 to 4 na the whole soldier barracks ne kwada so nyina obi ya dum light omu nyina da sun tie ni state ni patasi mu omu nyina da sun go and ask tie ni ba so mo so ye tie ni anopa na omu so ye no ena omu so ya anwumra 4:30 omu say dum eye kwada so senior junction hospital wo nyinara na eye generator na so hospital na so SD hospital no ma so Kofi omu do light 4:30 and I do 11:45 for me be come na hu so me do ho na kram omu so na say hey dum so no ho na ani ho e bia problem na ba ji say ECG for Kofi enti ye dru no say yanyi NDC sem MPP sem a man ye nko yanim da
Okay. Na de a ya ne say obi be chinchina konya 2 series bi da baby so de be fa ne ho adwe na wa bo no na wa gi ne sika o man we be koyi da bi na okay all right Papa Opatafuor na busia na de program no ya edi ama me ko nyame difo aye se nde obe ka no bo so asem pa ne amma na konya no so ama naka Papa Opatafuor fa we ka ho se wo ka ni se ya afi yenya ya de nkramofuo no maduro musu uko sawaba ne aboabo ne ye flow saying sai zongo mu a yo mo dia ne bawumia ofiri nya mete so mo a enso mo so akoto ama no eno nso dia na ama ne yes a afi bawumia nya nkabofre no na ana wa beka akanfo ntu mo nya da ne bi ma na nyamedifo ana ye bibi no bi na wakiti ana sa ama nkabofo no so anto ama kofi omo a bawumia ne master omo bi ababu nsamfo dada Papa Opatafuor na de na wo kan say ai nkabofo so anto ama ai say ye nto aba mabaifo oh ma me kirew yeti hwe bawumia wodi 11 e baaye wo say wo ba ye nsanto aba ma wo na obe 11 afiri o se na be wo kan bi bat onu nko ana ne da adwunu ntimi sese me ba cha wo ma ye teye anyway why my until selfish interest in you think say MP before be say wo fight against party abai no want me am yanti enti de course ye ni okay na de tie say nzongofo no unu ya no nkramofo no okay unu ya ekom di homo aho kire na ma o man aho kire enti abra bawumia wo ko ho no no say why shepe okay ana me ka kire say wo bawumia no enkramom Yesu omankwa okay tienie kramofuo de omunim say Yesu ma they recognize Jesus as a prophet or okay. a seer okay it is how you kremoni pa what su alampa onka say Yesu the man kwada okay but edu ba bi no ka say Yesu na it is asem no kan so ye nokore sa asem no da bi e nokore tu Kristo ni enye kremoni okay atwase eti kremofo no to man to aba ma eye bawumia no ase no they think say ogu omusum no hu ogu kremosum anu ma ase ogu kremosum anu ma ase ti dodo na enim kremosum pa obi anto aba ma eti wan say omo hwa me no me ka say SONS SONS abbreviated form of Sheikh Osman Nuhu Shaributu okay ona me ka tire say ye enkrofo mienu edia mienu bi obaako asiatu but o saudi nkuko mienu koma bosom na utwa san nkuko ni mienu na baako gina na baako butu ade na faaye de butu ye na faaye good de na butu ye edia na wo hini 66 no and am ka tire say sans ne say ne time aso but o twen amoma ye election we awie okay okay say me ka tire say yaso o wemfo ni say onkotu eye sans no eye dua na ni hini eye 103 ye ntu fira asase so e no ka tire o wemfo ni say enkom hye ne ho kokore say on twen okay bawumia oni yorama o munya nodness entina me ka tire say sans no ne ma okay enu omienu emma ni omienu enti dua na ni hiri ya 103 ena dua ba ko ayes sen adiosia ba ko 66 na 61 ena 61 ena de butu ye tu da form e wo sans na nimu no e ye de hin 66 ana me kire o se me kare won konsem kire am se abradua ni tu da ho no e ye sans no osre ana me declare ya bawumia winner yeah adentia and na campaign ma o ye brabe campaign na sika na o wi an fa be bi okay and ntina ma o ye na sa no brabe campaign ye wa pregu ono fa be hyemu yi me ye bi na so boka kofie tina ka to se me de mani mo nyam di amanfo di bi di nyina ma sacrifice no because one so to be got us once control do no to nga to control so we see we in 61 na afa tina ma
busa sasa wo de nkokɔ bie no kɔma suma na ba ko mu na ye twam ye na ba ko mu na hwan de na suma ne fae ɛyɛ da na mkɔ bɔ shake ni din okay ɛyɛ da na me bɔ papa sare butu ni din sans no ɛyɛ ɔmo nyina head no ɛto ka sɛ shake osuma no hu sare butu ɔsɔ ba omiansa de kyerɛ ya nkɔ wene one one and then they share the ball for one upon this year form because you don't deserve why you hoofy I don't tell some how I clean but me no need you ready no fee poto okay so what you say okay and then cramophone so na mo hwam no mo ntia se she say mo de na mo yi na ma no me am twa machi kakra mo de na mo yi na ma no he say no that how na mo de na baba biem obie ni obetima so wo ga na so be de akonya abra won conference yesu a Christopher betwa ma ne da afro de me tron because majority carry the word here enti ade aba omi aye no obeka na the best ya no na mo nso amo be support no mo so mo sis da Bega na Christopher na twe amakramoni abedi wo so Ghana abro mo na carry majority no okay so na make atem ase eti agiso kramoni ko no obeba no pretend ni Christopher no be ye dey ebe ye one ene na ba omi aye mo so mo ntena ase na mato abatia no but yes o moto abatia ne de ba omi awe ne de a nka magada wo ne ebeko oh di ntina ma okasa obi nia na ba omi awe ni mpo ana nkrofo mu ni ebu ani yikwe na ba omi awe ni akasa me ko lai nkade nesi nga ya sem sebe ofi what ya se okay enu ntinu enuma bi wo ho no mu a amamu sem no yakura ye ti hoi me Opatafuor Kofi no a little knowledge about the economy okay but because of the spirit that I have anyone nyame hunti no vast knowledge sa wuti o man mu on ade ekura o man eye niam atupe o sa wuti o man no o man mu ye den pa unim dia o ye the first thing o ye ni say aduane bia ye di bia ye krefra broche bia wo ye ni duty free aduane ni baburusu me aduane ni babusu akwala o me o kai wan ku fo trick na o de we ye no ku fo ye emu duty free me boa ana TV flash screen wo ye ne de ya ene so duty free mobile phone wo ye ne de ya computer so ye duty free ana skafo na wo ska wo ma no mko fa bae eti abra ye didi ame na ye enjoy na ku fo so twi sika no kofie eti ehia ne kwa mu kura na kofo na de kura so mi am school bag with the coffee eso na sika awu adwene sabi na wo sawo na ado ye kofo twa sika edi ma ye na ibi mi boa eno mko kra mo bae abre mu aye din bank ben na wo na ado man sika man ko kra duane bae abre duane e mbedi no nzongo kra edine omu me pa chaw ya ne ye mema o ena aban ni gi yesika so still mitimi kra mo 5000 bas echema nipa aban na jimisika obi aya we wa bomb form beso mi ye bema mu nti mitimi kwa kra mo 5000 bas na me che nyese manya bia ma na brosuo na de da me botom no woni pressure na bams enne be prim na timamufu mu ni bi omo ba esa be pem mi ni kra mo be 100 go sisi a me che minimum say 29 for you be chebi 29 program here edi enti o wi ase minti na wo Kofi wo ho wo so nti na me wo ho na ye ti wi ase na minti me moa wo so nti me moa me a ye wi ase obi ani so na che duty pa me sim emu 5000 bas keke no duty a wo koye ye duty ketwa enya ade ketwa na ye edi ani e be die wa ye ni say ye omu na yentimi nua bi the free Thailand ni ayi China ni Netherlands ni Thailand ni ade ba no we de wa ye no Kofi hwe TV pa duty e da so ka kura de musu na ka de na na do tam wa watoka bia no se wo ka wo mo nyame bo ho musia de to kwajo ti na du na wo su na wo de ka be si ha wa Jeremia mi nkoyi na sa tam na wo kai ya koye duty ni ade kakaka no me ka se na duty ni da fo man ko me na obeba ba yire me kura se mi nkoyi na wo kwajo ti de du atra bi se wo se sana se no ai odi fo Kofi mani abu na wa fi ese na wo ni wo ma mani na ha ti de du ora se ti de du tribu ya de na kuma no di bibi e wa kuma se ye o ma we
Hwa papa na de ya me. Enti ade beti no Opatafuor mi sire dia nya awe ho. Ha? Okay, ya bushafo. Enti sa omamu ya di a ye release sa de ma no phone TV energy and ye ni duty free. Okay. Minim say mama mpanyinfo tie. Pese mama mpanyinfo tie. No mo mbeba fo. Ama asofo mo ho aha mo kakra. Me de me ni o mama fo mo ha me. Me Wo tumi nti. me wo bitumi. To won fa nhehya mama $1 nko 300 cedis per $1. Won fa ho. Me dakura nka me. Okay. Ise se to so me to timamfuo no mbenya o ma hoto ne hia. Me de timamfuo no mbenya aduane edi asere. Kofi hwe na na do tam hwe anwa pa ne bo ye den. Okay. Na say da ye den. Bibia nsesan. Hwe mu den. Na bronya kura se wo bronya wo hwe akukọ pa na akukọ. 150. So benya akukọ pa awia 150. 1.5. Adey. 150. No are your mind say who say my yanka. Yes, I just say who compare a cool study. Now share me pa dom egu yeso ye be let me ahwe dom anyina miti wo mo afia so ni so mo ebinu mu emo anwa ebi so mo ebi ntoma ebi sika ebi so baba be gi sika papa ebi dan ebi wo mitimi te sika na me kwa me ni de emedi nyam djuma sa o se obedi ubetietie Kristo anam na de Kristo de ama me sa me mfanye na djuma na do be wi na okum no se so afa say president for fra ba ebi obeje mama no be de ojemu kura owo na me wunya ne ye ne. Okay, I was for Robert Opatafuor. You did follow back to the car and then I put some and I will bruise. Yeah, what me? Robert Opatafuor. You found you are no more paying for and you are to tobacco. Alan Kojo Chamantene Chada, Dana Kwame Bidiako. Almost giddy pana. A doing pompons, one baby, I sumo moguno, I are hosem. Na align each other. Niantina ma o manti mi anya de kiki. And so who ba from paper mo kan mi hu cha da die bia na me ra ho. Wa kwa 3 2. Align kra de ogu ko nya bi kra. Ano campaign message say na nya bi u ba ka ya na di ani amo mo ana se. Eya only no ye de o ma afra. Da bi anya ya wo. Hwe asandefo asembi ya won kam si afani afanka eno njese baby for mefa enti yewura kwame bedi akọ omni ala omi baby fo na kwame bedi akọ yes ene ala nko yo cheba omi baby fo oh samu enti si MP ya nya ya de no ya kan for politics mdo omi baby fo se MP this ni MP pa ene njese kwame ni ala kwame alan ya mefa emefa nko Burkina Faso ko no kwame no Burkina Faso you know mefa nko oh tieni let's put all jokes aside. Okay. Kwame Diakoni, he has a lot of works to do. The biya otaka. Here, Kofi Jayo because election Miami ko out kakra. A blue police station because who omo rep. Oni ala yin. Ma me nkyere wade. Kwame Diakoni me din kan ye politics ansa na oba politics mu. Okay. Ubebu sa say how. Woni dey tell me kasa. Okay. So fudie na ye di no politics me boa. Good. Ye nim Ghana fo suban. Okay. Kofi omba be dada wajiwaju ani adi aju sikedi ombeja ho akọ omo nyada omo mfa ho ebi na to omo ebi na ato omo no ti na omo dada o ti bi kachi ala ne kwame bedi akoso he omo osika bi omo mfa nye dey ento okay na Ghana fo no omo adwene dom timi different di odi wati na onu atwu car no driver no okay oba catch us say chairman o had the wafa onu anu wanto ama na dia ya me ya pa ye potential bako potential candidate bako yewura Alan ka we atoama no kodem ka ba umi akie board sale way kodem de abufu aye the biya okasa asem say a big mistake no yes so Alan dey a big mistake because Alan can never go independently and win elections in this country. And you see about turning now. See, can you wonder a promising candidate, a promising leader? Alan solid to see our MPP mu. Next say next 4 years, we want to aba.
no munya MPP fo mpanyimfo bi omunim nyansa ne adwene na mo mmra santemu amuni asantefo mpanyimfo ne emu ma ne mrante mekasa na abufuo na ewo omumu no ananado ato agu omu sesa wu no omunyi firi ho na heso omu nkoto aba nanso so omu di ba omi aba 1000 times obefeli 1000 times samum Prophet Opatafuor ba omi a ai osaba biem kronya we shall come to ba omi abrabo say next 4 years obo be win election sa ai we dey come we dey tentem and we do tentem do and so anu bo anu okay Opatafuor omra na we di for na Martin Nkano Prophet Opatafuor 29th December and I would some kase eba and then I also wie ya wo school we am to enti minim say do na atwa take it omo mba doso Prophet Opatafuor ya ga wanim beji wo sra na akọ no anasa afiaso bia beji wo sra beji anante wo yo okay never call baby okay omo mfra bu cheba mehwe obi a asundwim do na wo ga na hanso obi a so betini aba mehwe obeba nko ade a ni o ma la satana fie uni asem obi eba say de maduru no nia nya fe na be pretend you pretend biem de won bi omo hu do na animu de won ni dia na me sa nyo de obetimi eju baba bra ma masa eno de obi eba and then make sure hu ye okay if you say after elections it is on a tiabo ade but the candidate ni na call ye pay price afeni e be take nipa so pa ye okay 2025 no nipa be wu pa ye atorenche be o mass barrier oi enti wan show trim enti said ye o kan me chi obi bia o ya MPPD o si de makan enti o nchi ame hu mi atwam me kan kra chiro o di fo bia nka o tie mama nka masem okay kofi obi o ha o pa fa ni tire Yesu anim obe still problem o problem o pa fa no kure san no ntire Nyankopon nchen obenya asmaka yes okay enunti me pese me kire say ni pack for omo na wo suso me fa ho na o ye badwemba se de maka nyina achi se wo ajapade na obi bagi firu nsema sa nipa no so be sa penance ndi mu a wa wasem enti dia to obi a organa han fa wa fa toto ho se wo ne to wa se wo aiba abrantie bi ne wanya mfie be 80 years na utifie na wo ba abrantie bi afa ne wasi abrabo kwa so ne mi mfie ye pe okoba na kakra obenya no wodi bi abro na ade atowa aduru anombosome na wo so de to no wanya aduane adi na aban bi baso na odi ne sika ebo na sesa na ontimi nto aduru ma na owuo ne yale ne amane fa wa se ibaye oda dina na ade achi ne support no esi akra de oni hobiem oni hobiem na me kra na me pese wo ka ho asem ne ye wayi na da ya wie nti ya wie ne ya wie sa cathedral ya o hye ho nkomom dito aba afode a wa ntimi awie na okoyo se plot no is zero be see market amabo bo shi alright that was our Opatafuor na mote ne ka no o face ya ya shabu boss ene efiada but kwasi ada ebe na otwe mo bete yenka 29th Opatafuor te ha etwe obi a right obisia ose kofi mi anam di dwadi e ho chia me ye dum besi a Prophet Opatafuor na mote ne nka no ye shabu bo mbesa ate yenka biem ye de obi bia ase mo ma bai Opatafuor, you're strong and kind, mighty heart and a brilliant mind, generosity in every game, change the world in your name. Every day you rise and grind, lift us up, leave none behind. In your shadow we find the light, guiding us to better heights. Opatafuor, to the power, strength and love in every hour, generosity like summer rain, you shine through every pain. Oh, you the power, strength and love in every hour, generosity like summer rain, you shine through every pain.
mountains fear subside. Kindness is your greatest pride. Every battle you fight to win, bringing hope time and again. When the world feels cold and dark, you ignite that hopeful spark. With a heart so big and wide, bringing hope time and again. Opatafuor, you the power, strength and love in every hour. Generosity like summer rain, you shine through every pain. When the world feels cold and dark, you ignite that hopeful spark. With a heart so big and wide,